Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Yesu alipokuwa na wanafunzi wake pamoja na makutano, walikuwa na mikate 5 na samaki 2. Biblia inasema ya kwamba Yesu alipokuwa katika hali ya uchache, akachukua ile mikate akamshukuru Mungu. Tunaona Mungu akazidisha ile mikate 5 na samaki 2, wakala watu 5,000. Lakini pia tunaona wakati ambapo Lazaro amekufa katikati ya mauti, Yesu alipofika kaburini, Biblia inasema Yesu akamshukuru Mungu na baadaye Lazaro akafufuka. Kwa hiyo tunaona katika uchache Yesu akamshukuru Mungu, Mungu akamuongezea. Katika mauti Yesu anamshukuru Mungu, Mungu anaachilia uzima. Yawezekana una jambo lako limekufa, nataka nikutie moyo kwamba anza kumshukuru Mungu. Katika mauti anaweza akaachilia uzima. Katika uchache ulio nao, mshukuru Mungu kwa hivyo ulivyokuwa navyo, maana katika uchache Mungu anaweza kukuongeza zaidi. Barikiwe sana.